Fighting ke Frencong seng hai nalanai Frencong omong ke jara khna tai khna 6 tarik tai 7 tarigo tiasarni rally khlainai rok norok ni bagai khobar kaham ADC election tongmani bagai khna tai 7 tarik khna 6 tarik tai 7 tarigo norok ni rally date change khlai reka ketal date reka bisi balogya nanya di notification iko Pilau rojak cintir pra police ni website to geseng notification nanya lainai o jaga utama saka rescheduling date outdoor test ni bagai Frencong sudu insider candidate mane insider candidate mane sudu Tripurani je borok rok simi bairani sujangnai rok Assam rok ni amhai rok ni ke change ya sudu Tripurani candidate rok borok khna 6 tarik tai 7 tarigo borongni test englia borok khna tai 7 tarikni bodola bufurmar nanya di sini jara 6 tarigo kelainai rok borong marnai 8 tarik matro 6 7 8 tarikong sinai 6 tarik ni ke abar jara 7 tarigo ngnai rok ngangke 7 tarik ni ngangke borong ni ke 9 tarigo ngsinai jara 6 tarik ni ngangke 8 tarigo ngsinai jara 7 tarik ni ngangke 9 tarigo ngsinai change ngi reka election tongmoni bagai district council election tongmoni bagai Frencong sudu Tripurani candidate dok simi ingnai kintu bairani jara candidate dok ngangke outsider candidate dok ngangke unchange nisawa borong ni ngke change ingya ngke omongka sini tiasarni jara khna kelainai rok tai soni kelainai rok bagai kaisa notification jara election vote rena ni tongnai rok norong bagai vote rena ni sujug manai ngangke asono tei sujotono hai hambai horkaham